Okay, abusia for Eradi Yankupon Shani Pebia and then you bring say. Dane da if ya de bia wogebre na wotena se defender dwumadie no dane da de be somo no enanso ye da foforo a Eradi aye. Ye tena se ya ne ye de nchia efiri wo soro enu onyame ti asefo ne de bre wo say yenim se anwumre Kristo nti wo ho ye. Yenim se Kristo nti wo ho ye. Anwumre we are in to defend the good name of the gospel. Ye tena se ya na defend the dwumadie se ne dane da ifia da anwumre bia no ye de be somo no. Eradi nhyira so wajebre na anwumre all train the state sia ene ne ma wona o mama kwan amagurade honhom aba won so na ene erade be form so ama won so aye nhira anwumre jebre yebesua de sania efiade bia yetena sia yesua de ye pensen ensam a ekotia ahenie ye Kristo ahenie ye ba na onyame difo abekirem na o ma kwan manyame honhom abie nsamani na so anya honti ase sania last week nyamen sem ne ba ye ahinta sam fa doctor Ogyaba so pie ye malte wo ho ase na wonso no di bia bontoma no enanso ye be defend ye tena sisi ya ye be defend ahini kase we na minim se anwumra yinso no ye wi adwumadie no na onyame a onam ne nko aso no wamo ama wo wonso wa ye nhira anwumra minim se Kristo nti obi ahoye ai mo na mo frese na mo nim se sons and daughters program number soro hwe na anu dene me na meka kire o ene odifo agebre fiti enura yawada ifiada on be se enakora wona bi anwumre nsu ye free a no odifo so se kokajagum enti mo dia mo frese na mo nim se program number soro program abaso life and colored na me nim se wo mo so bae no o ma hunu de awurade yem anwumre empanyifo bi na so ya sene ema edi dwumadie ebrewo kanya sa dwumadie ka wuntemewe dwumadie na wo hwe no empanyifo ni monyamfo bi na so ya se adane da ye di dwumadie besomo eye sia choku so dwumadie ya se pa dane da nyina ni ntini ye di dwumadie ebrewo ewufie sia boho ani sia hostel na empanyifo yi so ye empanyifo o makura dwumadie mu sane adane da dwumadie so benya ho nhira timinim se awurade nso ebehira dwumadie kuo kese ya omasom na minim se wonso no obaye kese anwumre the state sia wo yentem wona ya de nyina Sofo Isaac inim se friend Papa Spino na ene ye be defend na ya won nsam nso e de mamo na ensam nso a apie social ni media so na ekọ against ahenie no kofo bebre frɛ kansam nyabotre jebre be pese me dane me ho ba be ba mema the state sia ene no ana de nyina Papa Spino ye nyina ye bibi nsemu yankombra ye ba ye besua de yankombra sisia. No elegance is possible without a perfume. It is unseen, unforgettable, ultimate accessory. Perfume is like a new cloth. It makes you quite simple, marvelous. Smelling great is the first step of conquering the world. Delight in a fragrance paradise. Sweeten your day with scents, a fragrance that whispers cute. Some of the compliments you get when you mart at FC Cosmetics. FC Cosmetics is a top-notch shop when it comes to perfumes, makeup sets, skincare, and quality hair. You can plunge into our created designer perfumes like Armani Code, Blueberry, Ambada, Dio Savage, Latar for perfumes like Camera, Assad, Yaira, also Dora Collections perfume like Pink Heart, Lion Heart, and Colorful, and also Curation Lamis perfumes. And for perfumes like fragrance rolls like Berry's Weekend, Ophelia, Savage, and many more, contact FC Cosmetics for your elegant fragrance, unforgettable impression inspired by true refinement. If you
want a touch to your everyday looks, if you've been waiting to purchase quality, authentic, and affordable makeup products, then your time is here. FC Cosmetics offers you quality makeup products for all your makeup needs. Take of MAC, L'Oreal, Maybelline, Lakme, CoverGirl, we got you sorted out. Our products are value for your money. Skincare is self-care. Skincare is the only air to image. Review your natural beauty. Glow like never before. Unlock the secret of radiance. Pamper your skin. Nourish, hydrate, and transform. Elevate your skincare ritual. FC Cosmetics is here for all your skincare solutions. FC Cosmetics, nature your skin's natural glow. Good hair is the difference between a good day and an amazing day. Being a brunette beauty never goes out of style. Are you looking for luxurious quality hairs for an event? Hairs that speaks for itself. From ordinary to extraordinary strands, FC Cosmetics is the deal. We trade in all kinds of hair. Take of raw donors, factory made, bundles, closures, and many more. Come to FC Cosmetics and embrace the magic of healthy hair. FC Cosmetics, restyle, you smile. Locate FC Cosmetics at Ahinsan, opposite China Mall, adjacent to Kumawoman Rural Bank. Contact us on 0530-476311 or 0201-917-774, 0537-398-866. FC Cosmetics, your body will thank you. Okay, abusia eradi nshira osa wasaje brena o twen. Sani amekan me see akoba ya na me bedan onyame difo na chi. The state sia one me yama de nyina papa Spino wa. Odifo. Dem wakwa aba nwumere so. Ejo so. Papa wi aboko. Adumo. Papa adumampa from Yawada and Yada. Me hu se mani kura kum. Hey. 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 Papa, you are young fresh here with you. Now you could have bata on cry. And now what would Jibber and no pardon to us 1-on-1. Papa, I mean, shut up. Easy cram. But you will so manage it. Oh, say, or freno, say a one or from who the anchor one will be defended. Sure. But Yame from one who dang. Aha. And Lutina. What the one who did Joshua, so now still now no guy no way timid. The rather say, hey, yes, shit, na ye nam, me ba. Inti nyame de ahode na de amount. That's right. Ahode na de kutakuta ya ga meet me o. David. Come meet me. But Papa o dripping anu den. Oh, yeah, and them a fan from cry. A fan from cry. Me fan cool, me fan from me share say be pick here. I pick it so. I pick you. I know shit. So what you say? And your casa, and you did they are growing for. What the average? As you know, defender. And I put my. Ah, what run off for Dana? Mention off. You have a Some more person can mention off. And you raise a quava. Major Osia. What's a king? I say, ready, shut up. And you raise you be defended. Sure. And Braba. Your friend is saying, you come on. Yankasia Diana, Sofo Mame, Charlotte Oduro. Nikuno de let Ogyaba betwa bonten. Let anyone summon idia dance say. She say one any yere any day, any who be. But she see a trans so near so she say no and some course one. You want so many Sofo. We need to defend the ministry at the same time, the calling. Na enseme bre na ekwaso abonte odifo etie na sani ada ne da no enkrofo baahye ahini a ye ba ne be defend enanso ye mra ye dim ne ye defend ye de no because enseme bre
And then more software credit for more some crab intimates of it. And as I say, at Tibia 24, yen defend the ministry, no, and the call, no. Say, no, the Abetojano, and what any. So for buy you so make I say, when some trendy year a buy, or no so buy ye, ebe casebi. And one cried and was in Kinuka or Becca sample. Won't say, but won't say, won't say, same baby. She may say, Debbie, I dear mechanic say, and Kawodaya. Obekasa contractor no na ni gene pa ba se ka wodan a obekasa contractor no wa aboa okay because wo pe na wo wunim si de wo feel imagine say me dey obi twa ntro say me fie ho China gate nyina wo ho wo wie wo twa ntro say wo timi tete ya no ba be che me a me repu akola 14 years akora 14 years abra wantimi antwa wantiem ena saa time no so ohunu ye ni nyina sa na na oda ho ba ho woni obi ani ho nkomo na waka se mikohu ye abrochire se no mudi asem sa abrochi wo mo pa evidence okay ada wo se asem ni si ye no hwa na ni di ho nkomo wo se e bia asem ni si November ni yabusa se esi ye no wadamfo be na ne chate ye we see bia me ne madam for Sofo Isaac na chat here no makọ akwhwe Sofo Isaac phone so ni a check it from November and said November no wona wo chat here ampa into omo kwhwe no mo hunu se wona won chat here omo say hey into asem kesiese pa wani akọbọ so wentimi ani hu nkomo ankyere wo biada okay ene eye adwuma hyehye saa na abrocho mu di asem enti wo hwa media ya o twa ntro oye narcissist nkofo na ono o guiding emotions ube wukura mfa ne ho sana lady no tie enu ti o twa ntro de agu hu fin won so te wo nim se asema lady ken wo boa enya no kure but wo oka am wo ye nanim straight or your best actress tell you so obi anso sha wo didi obi anso sha like wo hwesi wo ye nanim straight na omu show mu hunu se o ka no kure but wo na wo ka asem na fa hunu nim se enya no kure e ba sa ho wo nam ye e miss feeling me wo feel bi da mpa na mebo se wo nso me feel bi da because enye good feeling at all e ba sa na untimi control wo ho wo se I didn't watch am throw we atom so wo se e push se kokasa me say Yesu kura ka che ja kasa kura obekasa enu bi wonim se nya no kore it is a sia ya Charlotte Oduro nso o cheche ni nsem o platform so we se me nkasa ai na emu me de ye mfato ho ye kasa na bia no nti media de meka kire na ne say wonya ncheche mu no wonyai because say Ghana for fan no mo comment no omo aware enye obi die kura agu enso obi fa ho abedi watam nti wontwa so na de me pese nipa mahunu ni say eya na omo ka say na obi oye counselor na asem say na odi oye sofo na asem me ka bibi a che nipa hwe ministry and marriage, they are two different things. Okay. It's just like divinity is meeting humanity. It is a awari enye sunsuma de dia na ni etwase ye hunu ne se honam no ade bia besie bia ato nipa foforo bia betimi ato sofo edi emfa won say omo ya sofo no ye marriage counselor. Okay. I mean say minim carpenter ni bia ne dem akonwa ni ho so ye nkonwa ton won dem pa kire no enti no na me ye hunu say osafo nsa no osafo nsa no yare minim carpenter ni bia ne dem ni fie kura ne yere tena boba so no de aye aduane so obobo ejari akonwa nyina ton so obobo akonwa no I'm telling you e di kakura no obobo no say odi besi fie no ubehu aso asa akotwa ne seliwa eti enya nwanwa say wo ye counselor na ware no aguo bibia timisi bibia timitu onipa ewia we ase no de everything is possible. Enuti omofa show mutirim say ministry and marriage, they are two different things. Divinity is meeting humanity, and therefore omo ye honam ni moja no yesu kra ne du baabi no
was a wedding pa but or man pap back what yet him say la massa batan yadintra or bahonam tibium into what a yaw into one non and net and a warrior say do way a marriage counselor but one name the near coso now said Kenya I and the boko and yana Nigeria ni eku me you are the living God eke do wa like you sana wo omani bomb so no wu ama me no kase be ma ne nam ne baabi enti yesu omoba ne nche no mbebusa no o kansem bia na owie no say heaven ho aware ni ho enti sometimes nsa aware gya ba sei na omote omo ho ase na obi akọ asomdwe muli enkofa wuo maaye anya so obi atam frege de abo obi tirim obi de ayon abo obi ankofa saa ne na afa ama na omo ye mature na omote omo ho ase se obi anko ne baabi a ni eye prophet na bibi kire madwene so na ensam bi sabi we wose ebisa na awurade famo so ebie yani prophet na aden na omoka omo no mum abeye signboard omo kire nsemu but omo nso na sam na omo kire mu na omo nya asam ne yefo ebi di say prophet wa asam ba yi me pese ye hwe video ne ba me pese ye hwe sa video ne ba seni obesi kan sam kire nsemu no na utimu se onu kura no adi ya wa ma sa kura be kasa eti sa nipa bi se no na nkiya so ya hwe se wo wonti ase mu no ka bi so to wo no ka hu ne se unim de dada me pese ye hwe video ne ba ye ba na ya de ho nkomo because nsem bi se bibire wa wase bi sa onyame difo na omo kire ye nsem bi na ye so ye nyanti ase because yanti ya mwase ye defend bi but prophet ene ye pese mu bie nsem bi anu so kire na ye te ya mwase ye hwe sa video ne mra ye hwe video ne mra sisia As our social media, why you careful of how? Because situation is saying position is different. Ogyaba is sabi or ye defo or kromuha, your friend a prophet or ye seer. There are many souls that are attached to him. Abaya is your notion in love with Johnny baby. Yes, right. Says any better wish and I'm more can someone. Ogyaba and she and you say. Only casting a different level. Mesra meka, maybe I'm a cassette. And my emotions pushing and cover beer and saying I'm near Munyam. Yet I bet me a phone, and by your foot to back one best that depend me and we, Mesra, young friend. Abudini answer you on Casa and Chomode. As of who association to say media, you are. Oh, yes, they are. Emrebi nana obi ka sembi say broken heart yasni bibia and I'm so make a challenge say broken heart enye ya ensene ade ba ko bi okay wose me boa broken heart and I'm say share broken heart enye yasne say epono afa wonsa is serious me kai ana say zip afa me say o be kam ade de wa binyo that the enemy maudie se binyo that the maudie we bibi hwade me kan nipa kro no wante ne ho ase wonim se manimu a ofo car na ayi omo ka gate na to mama no gate ne bo ne sa kwa na obodam wonim se ye bie gate wo yi ne sase o tefa eye ohun asafo labor office whatever oe ekire ho no ya hu ni biem mi hu ni biem am say wawu afon wo hunu say was broken heart ya but se pono fe won sa e ka wa koma adwene no bofra ebi ne reverend Charlotte die won si die no wo kasa no empanyimfo nchi Ogyaba mfa ne nkohye be no sia die no hunu say ewiase wa hu ukoto sa abo asi unua so a enka nchen sa abo sori free ni so kasa abo sori free yam so all the free ni so de be ba so ma media all the same no hey two wrongs can never make a right they make can say me yimpa de ma wo mo because enye easy ono ankasa minim de ebia omofam for now atwetwe ankofo bi betwetwe wo mo ene nkofo bi ombedi wo ho few
ɛne nsɛm bebree me mafa bi mu but deɛ ɛsɔ mo de hyɛ ɔmo tirim ne sɛ deɛ wɔ ɔmo anim no dɔɔso sene deɛ atwam ɛda na ɛma da wei asi awie sɛbe wo ne bɛrima yi baako ankum ne nyɔnko moate mo ho ase deɛ ɛsɔ mo hunu ne sɛ nkwalaa wɔ mo ntam ɛno nti ɔmo matan bi ma mɛtotɔ ɔmo ntam ɔmo nsɛ sɛ ɔmo ho nkyerɛ nkwalaa no because ɔmo ahoɔden ne nkwalaa no ɛno ne the best thing they need to know aside that no me deɛ me hunu ne sɛ no ɔno ɔn face bi da ne nti ɛna na ɔyɛ ne cancer sɛm no yesu wɔsi metumi because ɛne ne pie wɔ ɔsoro ahemfie me pɛ hwan na masoma na hwan na bɛkɔ ama me ɛhɔ apɛ na yesu kura no ayɛ busy na wɔni hɔ ɔteɛ mu akyire agya soma me na mɛkɔ wɔsi bɛsene na mesoma wɔ mpataku ne nyanten mu ɛyam sɛ yesu wɔnim nyanten sɛ deɛ ɔmo teɛ ɛna ɛyam sɛ no wɔnte mpataku nkada because no ɔma te asfa asase so but no about asfa asase so hu si deɛ mpataku tia ko bɛhunu sɛ yes said ye catches your small patakuni nyantin mu no anko be careful yesu a ote ne ho ase ba ye wie ye born from back was eli la masabatani na osu enkofo se na obo mpaye onim nsama na woka se meja adan na wapa me eyeduabo na wafa ho no obodua he sometimes wo hu pace bi betimi awura wo mu pa me no kasa sisi a eja Reverend Charlotte, ejana kasa because nipa nyina they are hooting at you. Omu nyina they after you. Enti mpaye no mu hia for now. Say ewade mo ma hoden. Me ankasa de me no ma yese dwanfunu no. Spino brem. Spino brem na chira wadwene. Yes say sent to call we say funu wa ho. Na to ne akeka. And as I walk hospital. Na say o problem so e wo doctor enim no na wunduro so ye de so sa na ma mi na asam na kwaye ohun e se etu onwonko ho etu adiem onsusu nkasa na said a prophet here can say ade na ento bi nto da ohun ento wo da eto onyanko no wo kan wo be kasa wo de eto a wo ye so ra wofo ye perfect na sa ento wo da no eni omu ne hu bu komusua na because they say papa because they say no people are disappointed in this woman because me ameti say me number one yes because a dombe genie die a dombe who said you what can be aye no kore but sana wa kasa wo de no kora no etimo de bible kan bebrebe no mo mfa ho Bible say eno menka de ode ne hutu nipa so na ode nipa basa ye ne nyina so na e hira de ode ne hutu Israel Nyankopon so ma ne ye nani da so e de na do ani kokotu ne so say oye marriage counseling ti enye na maka cho say carpenter ni bia minim no akonwa kuransi ni de no crowd ifo but she say this is whereby say who say papa de wo ke yato ase o but she say no wahwefo so a e hwe so a disappointed me say say ama say kura no leaders no kura no say omu hu ne say kura no ensem ye be pie firi mu hu bia no masa edu ba bia moma ye nka no kure bi enkofo mo wo comment section ni ade e na ye kra de ye nware biem nipa kompe na ware bia ware dada nipa ko ne ho nso se ne ho so nko ade obekwa akware experience we say is the best teacher fine one kasa wo experience bi da na de awerhu wo mu ne nkofo a omo ware da enso omo kan ware asem se wo ware da ena wunnim de ekoso wa awade mu a anka abeto omo asese asedanka nyame obeda nyame asekura se omo akọ asomdwe ma ba akonku ba akon wakasa wo hwe ni videos ho na mo nhwe se boni bi ama ba akonku ba akon na ba akonku ba akon so anka hwan na believe about telling the story eti yemfa nhye yentim na yenhunu ne se edu ba bi a yenwene nkọ side ba bi na yenhunu ne se wei enya ba wie enti enya ba wie no enti enya dai one na tena ware ho wotra na ware ho ahunu se afi de emmoa wo mo o ma take wo mo decision o ma ja no betimi abem papa ye defend the good name of Christ but edru be bia ho obi tifie so hwe ya ho be kasa asem no ne kure ho but ye ntimi nka prophet apostle Solomon Oduro nyame dono papa no kure pa na me ka tro nyame dono re Sofo bebre ministry a collapse because of omoyere ntia because of omoyere na sa papa no em se nyame hyeda friend special na kana so no ke gu ya che
Ewa abro meet sa lady no. Kegu ya che. Enti eya me hwe social media o se oye counselor. Enti ono akasa di ne ho adanse e. Sa no more treating the husband. But no counsel nkofo. Enti now what type of counselor no de ma wo. Masa, asem a wo ke me no wonya adwene ba kokra da. Se nipa kro ne yesofu nti eni kwan se okokofa onipa bi a nipa kro ne yeso mo anase dai. Yesu kra no woni Judas, enye no ni Judas ne nam. Opon de ekoso nyina no. Yesu na ka kire Peter se na Satan gina wachi. Wasi Simon Petro tie me. Wasi Simon Petro hwe ka Satan pese onya no oposu se buru na so masrama. Na de na edru Judas de so de wansra ma no. Okay. It is sometimes no ade no hey akwala wo na wo bewu no wo de no kwahye Roman father butum kro bewu enti eni kwase ye ha ye ho wo sa de we hu. Now there is no need for us to even inquire on expert milk. Ye milk na nya hwe agu fom awie okun ho tokwa ye den de asi ye hunu ne ye de aseda menyame ne se wo se ade nyinam ye fa aseda ma no. One awarefo mienu ye tie ba ko asem ye hunu se sanan tokwase bi kura ba so ma edu ba bi ane ye bona ade animu na ye bona ade mu na nisu abire ne ade. Okay. Okay. Omo kone na ase. What will look who Sofo shed them some and kwaya asore. Na wo kansen kwofo. Na wo kansen kwofo. Eno ene ye say seboni ampia mfiri mu amma. Na omo mienu ato omo ho ase. There is another side of every story. Okay. It could be say ebia na be ma no so de ono so ye oba no kwa eye more than de ye de ani ehunu. Ene de yate. Obi ababa betie de papa naka. But maame ne de obi anim de na maame no so ye de FM. Prophet. Okay. Yemfa ni nyina nto nchen ne yemfa aseda manya me say. Okay. Omo de na nkwa ye se ku emedie ni. Na owu amem. Ewu amem. Prophet. Owo no yaba. Owo no ke yaba. Owo be na yaba. Se se omaja ye wie na owo be na yaba. It came to a time where oba timi de na born ne fence be ma hwom onkunu. Na se se okay. Fine. Obo ne hwom ba ko miensa wangu se se omaja na omokon. Ade na momo omasom njo omo na momo owu asem ni mfiri ho. Ni ya hwe se ade na counselor. Wan kasa wonnim de. Na de wunnim nso wotimi tu anamo na wodi maye e di church afoforo. Papa, one thing about you is say doctor ene betina fidie so. One thing about you is say unye fake. Uma ye hu say na wote ye. Enti de bia no de wote na no na de maye. Eti akina obi ka bibi wa bonte edi say wo say na wote ye. Enti no say de wo no untime nya no me make sure say sa na wote ye. E ba sa pretend. Massa. This is why people are bashing that Okay. Who knows say ahyase na omo hyase no nipa ni su ne ban no papa ni nim dada e no kwe no kokofa no papa ni nim nti na mese Yakobon do papa no nanka papa ne percent ko fa lady no osesa no but lady nanka say accept say ono na busuemu no sa suban no ho no mo a ni nuanum obi ani ho no ma ote aware ase it one the same thing ono onim say ya de sa de na wo no eno ode tete papa no onim wankasa na ni da ho pa se me tete papa no mashada oti mitimi yi ade ma ne bufu papa ni be na se Yesu oni Judas nam no wantimi andi ama Judas se de odi ma Peter na enye na Judas ko yi ni ma ye no eti se wakwakofa wo bi a wo bo nkonkon ana wo bo wa na ase wo de ne kokoro no bo na so okobọ wa no ho ne ye kyem a eye wa case because wunim se nipa ne say na wote wunim se oba no nani so hye wokofa no wunim se say no wote oye street girl wan kasa wunim ni su ne ban wantimi an change na se bibia baba besi na mumienu mu ntamate obi antena ne ba bi de memi kasi so ne se ankofa wu amma what about se ba akukun ba akon so anke ye ne den ehwanda papa asam no wo no me de wo ade na afa wo ade na zef na de masa ya fa no nto nchen na se obi so de na ya bomu da na ka obehu se na maame no hwe okuma ma ni wi me say omumienu se ekosen a asedan kanya me say enkwala bam no so a o ma anya ajanka enkwala na anya ajanka o ma anya nwisia prophet ye hwa ade bi ye hwe se omo ye leaders ne ye na apia ba ye hwe oba ne side because edom beje oba no edi chen be ma no say prophet ye hwe ade say because onim kasa pa ana de wo ka bia no nipa so de mu say de wo ka ne ye no kore
Iti prophecy say dia bay yen hwe wo mo a omwo Kristo mu na de ba yi ato mu sintibia na enne ekina bi kura no empanyifo no bi gina simpi so kasa wo mo mfa bi because therefore this is the time I was say mum ye hu say no mote they should not pretend because prophet who asem e ba yi we need Sofo adifo timi bia bon say my media me baba bejitum mejitum in a way say me hunu ne say twerɛsɛm ne say de okata ne fom so onye promprom eti na won so no wonim say ade a me kan menya ho ade wo fie and why would feed nipa generation people watching you won hwe ni video ano oka say efie say na wo ye say na wo ye say na wo ye yenya bi ahwe omonya bi ahwe enti wono akasa no oka ne nsɛm a oye no ofie oka ne suban bi oye no ofie no osa de cancel nkonfo I don't need a problem na nsɛm no de waka ho oka no ofie kire no friends and the church members but bo say obi ne no kunu akona na asesa na so obi timi kona na ase o me be ware mama afutuo fa ware ho e wa bra be ma otimi lock oba otimi lock no kun hye dem na wo be advice wo be for marriage che ade bi wo ho a mo yen face fact we one yen consider aware dodo a waje asi ho sesi awaje nkofo aware asi ho wa ma ebi mo aware angu ne de agu a fine munja wo mo no mo nko yen hwe de free no so a amana so abapa hwe ewiase wo hu ewiase no de esi ye de hye etirim say abana nipa kwana ba bedua amana so abapa no moma ye ntase abapa no na ye mpo bone ne fanto baabi edenti no ye marriage counselor se wo ba be kasa na wo de agenkofo aware esi wo ampa wabebo adwuma de wabo bi pa enkofo bebira aware ye kina ye yira eyo no a enya no kra say onu ni die egu wo agenkofo die esi wo na wo die egu osafo nsa no sa no pesa mo kan ja wasem ya wo kai me no nya agene enya sister we afutu a anka ono kwa na aware egu akara aware egu long time share me say enya futu akara aware egu long time elu die o baba betra be ka se wo mo adwuma me cancel o cancel bia o boa enya ono aka aware egu wow enya ono aka aware egu obi abebu adwuma sei na se mo hwe loki wo fa na se otie ne yiri de otie ne pa enya sanka ne yiri awade na gu kra long time me yiri tie no otie pa me tie no otie na ka ye don hu se wo ka asem sei me tie no but me fa ne nsem wo fa ne nsem me tie ne nsem aka ba me mfa anya hunu ni se wo yiri tie otie ntina ma ono so atena ware na se abra ne ho because you know we difficult power ware very difficult power it is ne yira brand ho ase se ne yira brand ho ase abepim sese dia na chese oba no aboa no pa ene me ka no crash se aboa me pa dia me so metimi akasa me so me hwawo so you a good leader obi timi ba asore o problem pa but we preaching manipa ntimi release minim first minimum no ya mamia ya wara ne sisi ya mamia bia what you say upon all nyema bia etimi sisi ni ade no still na mami we o jina wuti na won so enya se ono no are too righteous what you say ono so mfon so ono ho wo so jina na but me wife ono so tie sharo to duro okay wotie no pa offer Spino offer dia na offer ka ahobrase a wo won ko wonya eti dia ese de hye tim se shalo to duro wa ba bebu adwuma momma yemfa bibia nto nkyɛn enkasa ne wagya na wade ye nhwɛ mfasoɔ no mom Ghana mumma yenya saade ne sei edu ba bia na yegya nipa no ne papa awaye ne yakofa ne mfom so ketua bi na ye de ababa besori agina ne so wabɔ adwuma enkofo a wagye o ma wade se wo bebre ema ne fa amom anya wade nyina ensem omutie fi ne ho eti at the end of the day no so no ne de no wote ho no senke bia befa wuo de abre no aida so no ne beku be ma na se be ma ne beku no na so mate o mo ho ase na obi akotan ba bi se ene awudifo mienu ntimi nhia nti obi akotan ne ba bi ne yentimi nhwe nkwala na it's a good decision me hunu mfom so obi a wo prophet akoma be na ne kura usa no kura na meka enya se bi akoma bi ne kura mi no kura na meka because on say asem no ti yehwe video yi senia mami si ba ya me dia na oba be kan no nkire se
Two wrongs can never make a right. No. It's a prophet. Two wrongs can never make a right. Negative. Positive. Prophet can but asofo be yenhwa sa senu nua to fom a efom kwana na wasa fa abo no de bon fom ho why dey ha me na mana wura fom oh yem pese obe sorry biom e wan kase wa to fom yetie e finish o but ne dey enche sa nua da fom on ma ne nka fom ho obe pese obe pagya no ama ne gina na so biom because who nim china sa na man ye wura no because one say video na buy e Sofo bi anka obe react because the kasa no kora na kire say or person kire prophet no person chem say woni mu dey but when we say this is whereby say ne dey buy no prophet momu say say any negative in front yan positive dey bia dey make can say me yem mpa so bi nkon so hwem because yesu kura hunu say nsohwe tu nipa ba ko mienu a ekwo na behunu nipa no true colors into wasem wo bom pam ka say gya wo so wudi ho ntew ahene bia wo kan kodu ba bia say yem free musuom ensohwem ye free ensohwem ensohwe yade bia say ento wa wo beka say wo ye kronkron but tada ensohwe betu say cream wan hwa Roman father obefra nto abodua e serious matter here me nkonkohwe asem a wono kan ye na mom two wrongs can never make a right inti and me gire mu nokre a kire say no matter what, so your marriage counselor krana. Yenhunu ne say, aware enye sunsun asemu, eye humanity meeting divinity. Eti aware any ministry, eye two different things. Etu oye marriage counselor nti si ye de sekan e won ani ase a ontena ho. Oye marriage counselor nti musuo ne esen bi ba besi ama ba ko ahwe ne nkwa still no onware. There be o kan no woni video bi mu say se wukunu se okobro na wo ye den kra tena ware na se minim nkofo omo so mu na bepem nei omo tena omo ware na se ama be ma na sesa ama omanya nipa wo tie se ne se ne wo kan se no ne ho nsam so abai wan hwe a wo mo fa ne nsam bi sisi a no e kina reaction se pie wo ma ware mu a wan hwe mo fa ne serious bi won se afidie yi abo ani sunku eja no so ani sunku me no kasa sisi a ne kasa nyina san asesa ne kasa nyina yeden asesa but me enye ho na me hwe prophet me hwe to mu say ne nsam ode ba nyina na nukure die nim nukure die nim say obagya to mu sa because prophet what the nyansasam kan na de bae nyansasam kan so de bae no so no wa etese de nyankopon aka so de papa ne boni esi onipa ni so omo fa ye na aboa wo mo omo amfa nso ebi omo aware egu but ye look to sa side no ne ehunu ne say anya wabegye nkofo bia ware esi ho and wabegye nkofo bia ware esi wa mo no ne de egu but sa aware ne gu amoma ye musa say ye denti na aware ne gu ye omo nkasa na atena se ehunu ne say it doesn't work between them. It will be a omumienu nyina. They should go on their separate ways. Yentina wama baaku ansana. There be omaje awie. Ehun hia say ye twetwe ne srani abase biem. Titiri womo ho ahipa na womo ware ye no. Na wo hwe social media na obi a won ware ye. Na wo hwe sidi o ma no jam. Wa ware da wo behunu sidi a ware ye tie. Especially so akwakohia wo bi a na ni edent se Charlotte Oduro na ayi be ma no so ebia na be ma no so mpe kasa eti wani beba ho na ba akoku ba ko eti se ebemu se obi antra ne ba bi na mfa so ndue mira aboa nkwala no me nkwala ni nti na mani age ho because ye hwe Nigeria ayi social media so a awarefuo bi omo ye na da ka che omo ntra ho na dakro de ba akoku ba ku wie na ekopie court no hwehwe nsem no hunu say madam na hyeda na wakum be ma no omo sentence eye oba no so se onko no omo nkonko hange no no munku no na court room ho enkwala nketo ano omo tie mommy 1 omo papa ewu 2 maame no so ye koku no ena nkwala ne tie mommy hey wo hwe video na wo yembe hyew na we mu de na ankoba saa o omato omo ho ase etisi ya body show ba ko mienu a sesi a yenya ne show mu biem obekwa akohia be ma ode bon no so de ayedai e de abon na ama ache ono sa no pesa nka nuku ne ye no ono atimi ka asa nka otimi ya de mpesa obomi na mema ni nya asem sesi a opesa obon no ma ni nya asem a ene brebi ama ni amba sesi a obi akotan baby e de asomdwe aba asomdwe ne mai papa
Ebeden won say asomdie ni mai. Asomdie mai tie nie. Won say sia woman no kasa bebre. Sia no akasa hu. Wa ya de wo be kasa onu no ho. Onu no but onu no ho. Wo be kasa onu no ho ba onu no ho. Sia na we hu ne say why a mistake because onya ba me bia ote say Apostle Solomon da. Hey. Asembe na wo so kan sa na. E kono de papa fa so a also timi fuki papa no papa na so no dey wo hwa. Papa Spino, who cassette said your evidence? Ono na nu asemo ni video no ho. Okay. Ni video no ho. So for mo also timi friend aso dem ba preach. Congregation not ho on feel no. Eti sesesi ano upon the wire be mani nyina na sesi asomdua ba na obi agya akotana ba bia wo ni say a good idea. A good idea. Papa ni me problem ne say sa character we nyina no na odi tu nkofofo nti na ya foto benya. That's my problem. Said you sit here ni nyina ho nti enne wetu obi fo ama make say no obi ti awarba no ho pa ene no wotu no fo ene wotu no fo ene enne wo so wo be kire wodiam saa ta musumika say bia ni mpa no wo aware ani mu onye onu a kan pa so jai ntem but enne de wo de wo jai Asema okay de. Asema okay. meanwhile so onjina baby ambo no kuni di mbone da wo Yeah, no credit. onbo be man di mbone da because ono ojitum so ono no wonye ohun o bia futuo ma saa ni By ogu onso a wotu fo pa ba ne fie nsem no ni hunim di sam ka. Wontimi fa apply ne fie. Eti yan hwe de sa, me yan hwe de prophetic ka. Bible say dia ontimi nhwe ne fie no ontimi ndi na safo so. Eti se wontimi nhwe me se ma me we wa hu se Eti wo pa chese watu obi fo ama na tena ware boni bi ho awu ana. Me na me ka kire wo Ani pa ko yesie no he. Yesie no he. Masa and okay, ubetimi anya asem ho because we are no yesie no say ya prophetic ka no. Yesie no he. We are no so na yede na watu obi fo ama watena ware boni ho awu. Nipa no yesie no he. Baby yesie no nyame ade mo church Saturday. So person you baby yesie no a ya chichi yase. O Saturday. Eti no say no na che say wo jitu mu say de ma me no ye no. Entwa ye. Me mo de say Papa Spino de ma me no ye ni say me hwe de wo ka yensi na bo ana ye nye ne de. Me yensi na bo. But next time no ho. Said you sit down so be de no. Onye good for pastor. Onye good for pastor and onye good for counselor. Masa. So you said in the friend so. Nyankopon on fair qualify you or qualify in a course. Hey, wonye nyame no ba be catch us wonyi ne hu free say. Ala cancel so the baby o yan catch say o yan cancel on you side in friend so. E dey ntia. Ne nsem mi o keka ye the same thing ma me ye. The same thing no ye because wo hwese do si kasa na ade no a. E say you friend so because cancel and kasa sa. Ensem ben no wakeka wo gina so say eyenyi ayi cancel ni friend so. Ensem ben no waka. Ensem a waka no ebi ne say me mitimi bom kunu hwom enti obi de na ware esem ba na mukunu bu me mukunu oye mi sei ukunu bu wo ho okay wodi mu ode ntokwa no me ye no hwe ode tetanu ana fa wo na ya de na cancel ne bi no the cancel ne bi no Maza you are not making point. Abusia me pa me see a video bi basisia na me ye video prophet am say ye hwe na ye mfa futuo mo at the end of the day Papa Spino say na at the end of the day ye be can we need to defend because ye de ne se ye be hwe wa be bo adwuma o wa be gye nkofa wa de asi wan kasa because they say no hwe negative no hwe positive no ye hwe negative ye hwe positive aware ya wa be gye asi ho no ho dia wa ye nsisie ma me hu sa aware ngina egu sasa ni Papa Spino ye menyintum menyintum wana be catch us na wadi agu ana ntimi tira me be cancer asame ni adanse ye timi twa bi de ya adanse ye hwe said your no ankasa wo ware sofo wo timi lock wo kunu mu a sofo pani apostle mu a wo timi lock ni sa dem what you say wo lock ni sa dem so masa asama wo kame na wonya adwen wo manage council wo tu obi fo na ware da bi o omo tena se akodu ba bi na omo hunu omo ho say they don't click omo click biem ebetimi ama ba ko awu na o mato omo asese obi ankota ne ba bia wo so ani abre wo ho say nam so ba be preach say nti omo tena na ba kunku ba ko menye ni preach asemu oso we counselor
It's maybe perceive the type of counselor the man go. First Spino, I know the 18 inch because you chilemu at the end of the day, young chassis defend it. Now young shall herself for now. Young negative, when you positive. It's happens to me defending. Abusia for where you defend that we defend. Where you defend that we defend. Oh, sorry. Obi a meka ncho say o tu aware fofo no. Obi a wade agu. Obi anwu aware. Ebi ma abonte saa. Obi asem a waka nyina say eh mami wey. Won na jema wade si ho. Hwe. Eno na mo ma ye nhwe. That's right. Ye nhwe ba bia wo ye a positive side no. We say, oh, me say e brother na na bo papa no hu. So onyobi ma no tu no fo. Sa papa no wu ya. Papa so wu ya kasa ta ko ku no free. Wonim say asofo bi etu nkofo bi fo. Omo de sa either say be ma na wu. E wa ware na se. Ana say oba na tena ware na se. Ewu. E wa futuo bi a. Say sofo no e kan ntem on kan che say dia ware ewu. But obefanya se kwan bi so aka. And no problem because insurance on Kenya so obati omo no obi. Omati omo wase. Obi akọ bi na ekum enu amma. Ekum na ewu na amma mu no. Eno ne ye nhwe ho. Eno ne ye nhwe ho. What about say? Yehu ya say e bia counselor no wa poison be ma na kunu. Me say sa ana say be ma no so e de ade abo oba na kunu. Be ma no. Be ma no anye. Na won hwa be ma no ana. Oye won say be ma no oye cool guy ba sisi a dia mani age ne ho pa o social media. Sisi a no won say ne ni age no anka say ne ni age ne ho dressing asesa. Last week kura me hwe no I say we dress it say wa hene. Ba so who say adeso bi ade afiri no so adeso bi afiri so won na be ka cho say adeso bi afiri say men na wo ken hwe me say onipa bonifo bia won kai da I'm telling you what bet me aka say adeso bi afiri so but it could be say oba no so ba be add value to the man's life yeah oh when dey no kure yeah ene dey no kure wodim value wa add to his life wa man be man ani ate e wo ma ho. We see the something. Oh, me share the preaching there. We preach these days. Now watch the type of oba. I was so worried. Apostle Solomon. No, I say, oh, worry oba betimi akoto. Oba bu adie. We no so oba bi betimi akoto. Enso won no kwese dem oba mafia. Papa, oba bu adie. Kasa oba bu adie a eya akoto o. Aha. Eye wonum kasa. One woman wutie ne kasa kra utimu so mu adie. Paul Spino fancy wa ma be na abusia na wo wu sha Oduro da me pese ye hwe video bi ba ye hwe video wo wu ne personal da personality wo wu ne personal da na na kasa wutie na num asam kwa hu so mu adie papa sesei me say wo nkwala kra TV na ye hwe wa o TV ma na ma me won se ma me hwe no wanyi channel na mfi do ho we ohun ni da wo but dem bi obeso TV bi omo so ogina TV ni kasa na akora na ni age na me akasa me ba small boy ohye ne ba just say onim papa we no so but moment obe hu TV so answer me phone si bi I say this is prophet Ogyaba nso ohun ni da wo nti wo pese me nko hia no one on one answer me hu say obuada so wo hwa ne kasa na wo de di kodi say bia ne kasa ti say no nko no nim nyanse o wiase so okasa because no nko no nim nyanse o wiase papa wo me no wonya adwen papa me no wonya adwen me no wonya adwen ye nyina asam ne ye ka kwa kosi asam na ba wo de ba yankofo kam ye tifie na yem nya hyehye ye be fa me phone na sam he montie doctor Ogyaba mo che na me yem de me pram asam na ba wo na me yem de me pram sesi a hwe asam aba me de okani sei eno nkire sei me nso me nkonko ka the same thing there be me face fat no me de me gina so ane sei awade dodo se no agye asi ho first Spino ye positive side na moa because ye defend it ye positive side negative no ye bebu ni kumfo ye beje atemu no kra ma ye ho na ye de ama no me de me ya eti ye anya hwe ye hwe video bi mra sisi ya me pese ye hwe video bi ba na edomo kasa na ye nto aso Oduro salon Oduro me say Ogyaba no mo force man tina ware ni mu o say mo force no e man tina ware ni mu because oye council because me my counselor I know say wu ja ware and they say no asem be ka bia ye nji ntumu asem be ka bia ye nji ntumu it's all cast man asem ne badunu hu tutu so that is because na married counselor kase and your husband go and cheat and it is you and you have to be a virtuous woman and you have to a virtuous woman don't do this Amonu, you have to, me say,
Mami, someone can kapa. If your husband cheat on you, he comes back home, give him water to bath, give him food to eat. Let him have sex with me say, mami wait. And someone can come because me say one day we had the TV show. On Reverend Tete, sir, pastor now what language baby, you know. On that TV show, I think say that say UTV and I say TV3. I forgotten station, you know. Me say also fitness station one or more debate. I say more marriage, or more marriage counseling was him. Me say, Mami Kasasa, that's what was it, my sister. Don't talk like that too. If you have gotten a good marriage, it doesn't mean that everybody is going to have the same thing. And I just said it here. Mami said that. Nanothing. And then I feel the baby you say sometimes you have to open door. Open which door? Hey, me say our real to sabrabo, it is a real sabrabo. And also be ya dear. Uber say be a 1+1, A2. What not class 1+1. Uber reality 1+1 it means 0. 1+1 it put me boka. 1+1 put me boka. Then so on that TV swa. Omu my who to say there. I just say omu the omu no good. Aye. As I said, they also open which door for who to leave. More now to go back for one to others. They say situation is too one. They can't apply what they're teaching others. They will follow the masses now. But over the year, they are catching and then they what's that? I worry on where any year. Okona say nyana besi mujaya jai. Okona the mama. Fanesa. Hey, mo. Win him. Roman father be na uncle for beka bone. Ewe nanim. Hey. Eti father ne te ho. We ewure mu ase father. Enra me bo adwaman ose onyame da ase wo. Na foforo ewure mu father. Enra me wi asika sinyame da ache wo. Ba ko ba yo baba tani no se father. Enra me num wi ose nyame da ache wo. Si me wi asika sinyame da ache wo. Say father iron ross na ekoto ba the ma iron ross no amala na mi wi ai o say easy a police case me no kasa sesi a wa me ya che boy no me ye jeli no anu de jame de chen yi that o say anu de a police case masa ewiase wo ho ewiase de ase nipa de hye ni tirimu ne say wunyini nwie ya yensra kwatia. Okay. Enu no obi amfa hye ni tirim. Me say. Me nko condemn obi say nipa kro na yemfomso because we are bound to make a mistake. One way or the other. Wo be yemfomso da kro. Enu ti me nko condemn obi. Yesu hia eyi oba no. Wan condemn no. Ose go and sin no more. Enu ne kire bibi say onipa bia enfomso beba one way or the other. Maami ni preach na o preach ye nyina. Me hu ne say wo hye nkofo chinchina atwan. Wo ka na asem. Ya de papa ne boni asi wani so. You can pick or you can leave it. See prophet. Do be so kasa so kura to me. Kasa kura to me wa kasa wie. Etu pa che say preaching bebrebe ye preaching nkofo no. Ni nyina no mofa. Omumfa baby. Na emfa sundwembra. Na still na omunya nyonkofa. Na omumfa nhwe nkwala no. Na emu akoye bibi te se oba ne be se papa na kire nkwala no. Ana papa ne be se oba na kire nkwala no. Omuda achinti. Omufo omani entu Kristo. Na omuda achinti. Emo omunye saade no. Na saade no minim hunsunsu aso pa. Me ankasa. Me ye witness to it. Nti omumma adwene nye baako. No munya social media nsensem no won say se wo ka timu a ene ma akire wo ka atwi omani bebo omho so no sabe obi a won ware da obi a benya kasetia ende ye normal social media akoyete se forest kwaye wugina kire asemba wugina kire a wo beka se bi a forest no ebum ati wuwura mu a ho na obehunu se sa edua bi asi babi asi ti wo mo fa nhye omutirim se aba ne se de ombetwetwe mu a but edu baby am sam bisa mo say na ye de no mo de o masam fia we ba betwa me trend ni say
Spino. Asam fia we the etimicha trade me say. Wiseman. Yes sir. Asam na branch any kan ho. Say Charlotte on san kwatena ware no ho. Me ne nya adwene. Se be ma no ena multitude oba no dia nka me support boy ni say oba no san kwatena ware no. Because we are counselor. Yeah. So be na den dey bad the same thing. Nkon kan chen pen so nya da. Ko be ka se won kono kwatena ho. Oba tu no for ka. Se si a yankasa ne abusa say awade no hwan na agya ne nyonko. Oba no enye oba na agya no. Eye be ma na agya no de letter aba beto amonten. Oh, oba na ka set mi sisa no nyama kọ na busuafo ho. Ba so de kọ wosan de ba. Be ma na kọ pa achaw. Be ma kọ pa achaw. Okay, na se si hwan na agya ne nyonko. Se si hwan na agya ne nyonko. Oba na ejai. Oba na ejai. Hwan na de letter aba amonten. Na wosi we gya amia. Mi ankasa ade na ankasa na me page na mintimi nka. Dabi o papa we yesa na kasama Sofo panyin no. Dabi me nkasa ma no me che say akwache say bia say me a me page na mintimi nka. Okay. Ena wankasa bi wasa won ya mako. Ena wo kwade ya ne usuma bro bi okoto de won fa ho. Ena me so me say ase. Yeah. Ko awari ankasa it is not for boys. It's for men. Enti na me say na ka be yanka wo bewu a na waware said wo say for men dia ka wo bewu a Dabi no so wo nyini na it's for men dia wo nyini na wo bewu a na waware ena ye bre so de aware e ba no eye tintinfuo ya na e ware tintinfuo ya na e ware yankokurafo ntimi ware yankokurafo ntimi so op say aware nya for boys na for men dia Osofo wo bewu a se a de ade na akwakoye no ho opa busa ho se omumienu pa be ma na oba omugya aware ahwan na bere pa enkwala na bre me kan be ma na oba no be ma na oba omugya aware ahwan na bere pa oba na bre eti imagine say oba na nkasa wonim say conditioner yedi na famunie na yenso ye baba betena ase ni asumburo ni nyina de abegu no so we are not being fair to her ni nyina ne say wakwa preach agyen kofa wade esi wonti eni kwan say on dio Yesu a Yesu owotumi ewo ewuo so no se ne maame Mary kura wuye Mary wuye o ma Lazarus sorry ye se ne maame Mary wuye oh papa wo kasa wo defend but ye asam ne bi ato pen ewiase nyina se yambunkun no bi dia ba ya wo se mi kodi nipa nechi na wiase nyina so mumi ko o mi gina so mum na mabu mi kume wo ye nipa ntina wo nyina wo dwane because wo se nkwan e de asa no mo nkwan but ya se but obi dia ba na se no krom na ye ka ewom se wo se ye ka no kra obetimi defend no but manimpa nhunu dia waye mistakes sanity because any nyina na the same time you from Sofo sa a say Christ ni and the mistake ni de nya ba wi but me babia me gina ne say ba akwanku ba akon me minim Sofo bia wo bo ne yira ma ne collapse ye nyame nkwan ka ga ne wi minim Sofo bi nso a owodu nkwa ne yire ne 10 gram bibi kura ni mu no ne yire time bo na ma ne kokuma omo da ho tete wo omo twen se ba akọ beku ba akọ amfa mo amma me say enuti so omo gya na omo kọ na se ede asomdwe beba omo mienu ntimu app na omo man kwala no quality education enu anu no omo wie enu ne ye better sense ba akọ beku ba akọ na enkwala na kwakọ ye mobo eti me de eti say asamwe papa say beto wanim ena ye siesie ana say gu awade ne a nka obetwe de na nka be mi nwa awade no de enti ameka say mi nwa awade ne say abro mo ware na mi nyina ho that's right so de me pa kire no na mom so mo kasa take Debbie so omo take omo decision omo jai dia me de me look at ne say baako anku baako okay because ye hunu bebre say ayi omo anka say ya abuse baako na baako awu a prophet ehia say aware oti ase na aware is not working na mo bete mo ho ase no mo jai monte mo ho ase no obi anko ne baabi eno ne yes ne say baako beku baako okay what ya aware ase na wo ba manim papa ena mi kunu tamayon o de bo me muma so abie be man ne de bo me say ota bo wosia wota de bo me me mompa ye ma say ko no san fa ayon mo
there be make a choice a corner cofa and waging because Bema what the iron bebo back me and son a chance who wish and some young chance own name mum median some cabin watch will say corner cofa and waging name mum send me uncle some baba ye jim send me go what woman dear na so to me fan hwadwan ko be ka kire wo I say man I can say baby me wo problem and me pe solution and me dey ma be ka asem nyina awie wo se me kwa me kwa fam hwadwan there be o obanya safo se ebu ni be yan kan asem wo mama medu wa mama ka Papa Spino enye ni panya na tiba ase o one aware no enye ni nsem enye ni nsem etitus onu meginam em ko hwe se aware ni begu me say etia no de nyansa kan ye de ma wa wo nyansa enye wu nsem de be di aware wo se be ma ni ayon bom prensa baby a sofo no shi aware so no sofo no ono akasa oba no we aso no nko biem enye ewe ya so na meka ho e fan say obi aba ho be ware na nipa na oba no we wa aso e na oba me ho oba me ho no o de nukuru problem o ye mi say yo e na wo buru mi o ye mi say yo me say nya me ho na oba di aware ntino me ka chance still na akwana kwatra aware na etia ya wo akade na be ka cha Don't can crunch no. Aseme na okay. Debi. Aye wo abeka chance. Me catch us mama. So betina ware ase. Na e de anwon. Edi wudam. Ye hwie efensen ase egu so. Na wedi dem e be chese obeji aware no. Debi. Say won no question ni pempe no. Hwade separation separation. Se omu gina ade afia bi so na de agyae te se de na be ma no aye sei no wo cheke nuoma omu gina so de agyae na se emaachi a eno na ye mampanyifo bembe kasa kire omu na mum se koya ade bi te se ya ma ade so ye de abono ene wabono ekina waye ni se ya eno no ye nkofo mpanyifo so omumra meka because say could be say bia omu mienu no ba ko adwen ye ti ba ko adwen ye no ba ko ntena ba ko no ho na ba ko ni nkuru na kire ko hwe omu adwen mu a ya hwe say ebisi wo heaven ho confusion si wo soro na Nyankopɔn hu se bonsam na adwen ye no eno aso one ni gya aware ye omu se preti ye na ye to bonsam ba ati asfo asase so e case ni da ho pende bepem ni it sometimes no separation bi wo ho a e boa nkwala na oma ba aware ni mu no e ma nkwala no nya oma somdwie but se eba se omo kontokwa na wia yewe tete nkwala na wa aware na se eti better se obi ankotena ne baabi na obi ankofa wo ba ono akasa ye de epe na ono so nkofa be ma ono so ye de epe emfa asomdwe mbra enti simple ba obi an betena ne be nkotena ne baabi no sa asem no ebe firi hwan ho na aba samedi asem na abetu wanim se obi anko separation no separation no omu mienu nyina omo anto omo ho ase a anka ba ko ansesa no nyoma mfiri ba ko nkyai omo ato omo ho ase omo anto omo ho ase anka awarija ye nka emma okay papa you find say we dey enye bro but se oba no bufu a se center table a glass or not the ade agbon gbran no pie or fire not the TV not the agbon gbran send you me wo fie o ade bia ne se be so mu phone a iPhone saying what dey near saying 14 Pro Max not the actual say brand mpacho insuo beto a ya na from medical eti abodam na ahya ase abodam na ahya ase e obi kan chiro say enche odi ade bebo wutiri odi abo iPhone odi abo wese mu obi kan chiro debi it's a sign na what they are I saw them no I catch a Sofo no Sofo tufo onye hwe obejai ehwe obejai na o sa koto Samsung flat screen no dia bebo ho enche 3 days no dia gbangban o mi se ya botre abusia mesram anidiem na mana da screen aseno enche ebebie phone lights na tum na your friend say watch na wadwene etifa number no mesram say offer number na ofra no low TV set no one low na yente ne woka one low na de woka no yente the state sia wa Sofo Isaac wa Papa Spino so wa ha na ensema elkoso no de wonti ase bia ne bisa wo bibi nso na pese difo kirem nso ma wo a obekirem number na da screen ason mesrew ofa na wo fra ahobrasie mu wonti ne wa ha low TV set no ne yente de woka na nkirem bi a yemfa ma etir enche ye befa akonya ne aba
you be phone lines na to na ye dim komo na chese in some course no they won't hear CBM or the aba eti papa yan yintum say for now na dey baby na yenhwe positive side power spiritual positive side na be wa be ya adwuma no mo dey obi eni ho no mo a say bone ba moyema bata brebo ho yeah inti no yentimi ka say bone nko an obe ye fa baby no wa me ya bone bia wa anya bone bia madam onya bone bia na adwuma obaba be ye ne se omra mesiesie nkofa wade ono ne de anko yi amana wagya papa waka ware sam besiesie no hello obi afresis here hello okay baba Spino kasi yes so waka ware sam pass mam we mesiesie aware dia ahaye mpon because debi mam we kasa ne na ware sam de me from aware mpon mam we ni wo debi honko adia kan ya kasa mfoforo yeah debi ono kwa me ka kire wo ene ehwe mi Lucas mi very no kwa me ka kire wo sam betam aware sam pa nam de akoto Charlotte num se na me yere me san kuma no kra de mi ni now okay papa spiritual say yen nsem gu so ne ba ya how will you know say nsem say ne koro ne ta asem ato a wo ka say won fo wasem nkoto ma me we ankasa before as ansem we nya maye no hu na me tie social media ho me wo problem wo ne kasa ho efa awade ankasa ho because they be your kasama ma na opese o kire wo say emma wo tumi ma e wa awade mu say wo ti awade class kro ni kan say wo deda fo ma e bema ede wo ayam say wontie ni teachings ni nyina nwie ye ade na so ni teachings na ha ebi ni ho biom baba Spino obi ho debi so we defend member pa promote kire kwan be fa so oba de ni die ba bema kora fom okofo wa chi oh be a problem no way hello hello What's been no problem that way? Problem I want to say. Also, we say otimika bi man mema. Yeah. So o kama mema no wia. Na edu ma side ba. Na no na no aye din. What's been no. For now no we are defended. Tin yenhwe say for now no yenhwe positive no. Waboa, wa ye adwuma. Ne nsam kai bi kura ma say bi no obi kura no we do our campaign. We do our campaign. Only ma worry some but once ade bia na one negative bia no or positive. Heaven kura na confusion si wo ho. Confusion there everywhere. I know there. But nimpa men portray what to say wo no wo ya sora bofo. Hello, good evening. Good evening, ma'am. We didn't say na ka say free. But so me dey ma me Helena the concept free okay, you mean nkomo. But so nkomo na mo di ne dey me dey pa. Yo. But so for us bill. Me support some. Where they? Papa so for no say bill. As I'm not coming in support some. Okay. I said as on it so for me no was. Papa sama oka. I don't know. Me support it. That's right. Because Madam Fubia oye bibia ewo na wawi. Ewi ase de obi a woni na nso. Yeah. Na so beba no etimi mo tritino. If you cross sebi se oba me bu ni nsa. Na oka se o so oba de o so bu nsa ni kwa se be ma na ohia. Yeah. Se oba no ampene ama no kama be ma na ehia. God dey ni kwa all man chop money ne bia so kwala ne so. Hey. If you oka se me sana na me hu afutu a me mfanye dey. Me fama no. Eti me ma dey papa ebi nye pa. Ebi e ma na ware no ye bre na yentimi cancer. E ma much say for the sake of equality. I don't no ye me ya no. Na imagine say oba obenya o medicine na be ma na obeda. Na o tire sa say obenya fibroid. Afi yare kan isi obeja ko for ba ho fro. Okay. Nti esra ma papa idea so for kra no de so for pastor Oduro kra no ne ho kra meshi. Me wonu social media.
After the person we didn't know Jaya what done a TikTok one way. And after the I won't know what was that motivated speaker. So say oh my Ghana. Everybody shout. One other motivation speaker. first apostle. Say so other motivation speaker. And oba no so adane ono so so kasa. They are turning the kasa. Hello. Oh, we is part of life. Hello. Hello. Yes, sir. We didn't say na kasa free here. I am more of a freshly book. You and raining come on. The Martina Jumapa, more Ghana mine. That's it. I imagine the papa coming there no threat. Because our energy, same what you know, we are to know. Now more head on the help for him. Imagine children. Yeah, that's it. Yami shila papa. Yeah, that's it. I was often no shame blue lady. Maybe some because I got some personal problem. Hello. 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 Mommy. Hi. The patch you did is an akasa free. It's very break. Make us a free. It's a free cup. Jinaye yan kasa. It's a free. Okay, and you raining come on. Hello. I'm mommy. Yes. In fact, I said. Okay. Ma'am, sa kobra bi mo ai. Ma'am, sa kobra bi. Sa kobra bi. Hello. For number na at that screen I said, number no fra. Mess also low TV set. Hello. Good evening. Yes, sir. Good evening. We didn't say I can say free. My name is Ed from Bolga. Okay, my patch you come on. Please, what I want to ask them. Our dad said if there's a war in marriage, you can separate. And the Bible said if you marry, there's no separation unless death. So that's what I want to ask. Are you asking a question? Yes. And what's the question again? Come again. I said, our dad said if there's a war in the marriage, you can separate. When there is a war in the marriage, you can separate. Yes. And the Bible said, if you marry, there's no separation unless death. The Bible said there's no separation until death do us apart. You see? Okay. The prophet is going to explain it for you. This is the situation whereby the Bible is telling you not to separate until death do us apart. Yeah. Okay. Now, this is the situation whereby the whole house. If there is a war in the marriage, now the whole house is in a chaos, and no one will be there waiting for something bad to happen along the line. For the sake of the children, what you are supposed to do is to go on your separate ways. Hello. Papa, asumje nkamo. So, mami, udini sana kase free. Papa cho, me dey dia santu a me kase fi ko. Mami, yeni nkomo. Okay. Nyankopon hia mo ni mo adwuma pa mo ye. Erade nso nhira. Me hia me papa de Stacy papa Nyankopon hia obebre man. Amen. Pacho pesa me nka bibi kakra emfa aware separate ne ho. I'm saying me who say me support me papa de Stacy bebre. Because what's now aware no ho e ma bibi sia na be fetin kwara na e bad. Because of say me ma wo for na be mana me na wo ye no chese oni me dwe bibi enye ye na obumi ankasa serious one papa otume obumi anu atwitu o ma so otime ku na maku kwala no na maku me ho na we ye ko kan sam na o mo sam kwala ni nti me dani ko mi kroma because of sa ho kire ofie na o ma sam mama ba papa o ku mi ankasa chese binim de we me kanu
Enti do time bi na me hu say time bia me de to me hu say me kwa ankwala no be ye den kwala for but me amani na me hu say man kon so na say me wu so ankwala no be ye Why the be hwe ankwala no serious enti me dwen hu din na me amani ana ono ane papa ogina aware no mu na etse so atwutuo no papa na gina mu me egu aware no enne nya hopon adom menya obi wa ya me wedding white wedding ama cheta enyama ekoyi papa be ma no oso anhwa nkwala no me kun ya gye me mba ni nyina ehwe o say family no e look good enti me hu ne say fa bi na du ba bia eya na separate no hard better fa bi no so no also run my life enti me die me hu ne say o te ho na say wu a enti na ho na ewu nyankopon o wa hyehyɛ de ma obia already shira me hu ne say edu ba bia o say edwane gye enkwa already shira awarijaye de obi ansoso awarijaye so enya de bia na egina so gya aware na mum de di wuo beba de o si ejim because say heaven ho awade ni ho nti wo ma obi kun na uwu oboni mu a aye mistake. Hello. Okay, prophet. Now kasa. To wo ma obi kun na se uwu oboni mu a aye mistake. Yeah. Because heaven ho awade ni ho. Yeah. Enti said the obey kan. So we nwane ana ke yekun na anko ewu kwa. Nkwala nso be den. We na wo se wo twem obi aka so gya wadansa. Wo twem obi aka kire. Hello. Good evening. Yes, sir, good evening. Udine say na aka say free. Me pa che friend me Abdul Samad me ka say bo half motion yan. Yes, sir. You didn't come anymore. Me pa che o de mo kan de no kre na eno so me hwe Bible mu a yes say o ma yenu ma nyina ho kwan bet ade ba ko pe no o ma ye ho kwan sa wa jai ma hu so ka kire obi wo Bible mu se Sofo bi se ebia ma o kwan se utimi mu dugu up na ware if so the only radio aka bo mu mo obi antitinkem nti so mo amu pelu no mu di jade no yo mu no mu nyankopon tamasem but se astumi Sofo no obi di na asema ba me ho se mini mi kunu yese enti me ka kire ne se ebi akụkọ fa ho adwen ana ada we no me kire ne se onko ja awade no enti me de omomi ni nyina no me support omo ana e wa futo bi ayam frɛ oba no tunofo ebi se omani mu asofo mpanyifo wum a wo so mo frɛ oba tunofo no wo sisi amankwa wade na adenti no no ne de aba a wontimi sisi no ne de ebia na baby watosi nti wo so onya obi o mbetima correct no nti sebi o mo yeso fo mpanifo de mo so mbetima frɛ no okay na mo na akasa ebia da we no obetima ase already shira ya da ase ya sisu nti dia ne beba de nam no so beba wonue okay nyame adwuma ohu obi a wo ekwase ya bia ontimi nyame adwuma jimi fo nyame adwuma nti wo se wu ninim de akro no nyame obepa wo se wonya ne sofo wo ye sofo wo te office oba bi aba se be ma atwese kan de awo mebo no de mark na kyerɛw wo wonim se de nyame aka bo ma obi anye de entity asembe na ese wo ka kyerɛ no wo bɔ mpa ma ni wi aka kyerɛ se won kɔ no nkɔfa ne ho adwen won kɔ ka kyerɛ se kɔ na san kɔ na be ma ni nku na emom wo begina mfimfin aka kyerɛ se onkɔfa ne ho adwen that is nyansasem ka nyansasem ka wonim se no kra ye part of the gift wo so am ebi mu nim de senka eti nipa ne ba wanim sa na kan nim de senka fa kyerɛ no no hunu ne se ba bi a wo keka kɔ no o keka ba ni wo aha eti some na brand ne ka ye na em say one want ase ye hello yeah good evening yes sir good evening we didn't say okay say free pastor Kobi secretary la Delta okay papa ye ni nkobo and then the Yakupo Chirabo amen na prophet Ogyaba say na me wo 50% mana and then me mama 100% already shira one woman no my bubble because wakasa sanya minipa afusu woni pa ho enti nyama me ne ye no en famu na se enda boni de pie ye hejo wera no Hosea onyankopɔ odi focus Hosea onyankopɔ akasa seda ka kyene so onkonko wale obaja mafo so enti councilor Charlotte die
Charlotte de Nyankopon aka se betnya aka se ni kunu fa ko no nko bata no e wo mbiri bi hu no aka se ba fanya akwan so asan ati o mu Maju de na ke ba friend de bi ni be jan ho aka se yes ka se Nyankopon aka bo mi ntimi no aya fu so e no be bi hu akira be wu e wo bo ni ko no ku no o saka wa kwa ni wa ko jem awon jaye owo ne tumi titim ne gama bo na mbo ma je no mu fa no na se and so na be ba and so no ba ku no be wu a and then the Ogyaba 100% say mu temu tete ya better for the sake of Nkolani and the more beyond the better even so makase Gentia wale mu na di ja wale nti we no mu e mo di na we Sesia na saka ya tie na bakwewu a anka no no man betumi aboa Nkola no Already shira ye ba na asa ye bakasa keke se ya sabe nka ye fan say Akola no Nkola nti so mu bo ba o mo tson na bakwewu a ye bakasa ye ni pe bia ye to ni pe bia ye ni pe bia ma ye kasa ye no anu Akola no ma me na so betina so ba fa no betina so ni pe bia anka ye mo ye beble sisi na wale ati sa ba me ni mu a megu na sample Oso fu nyame nhyira ebiano no nyame nya ogese na no omwa onifo o se ono de ba na ni mu a simple ono a ba gi ajem se wura akone kogu no wo se sa ode ma kofie Nyankopon ama nipa manimdie that's right Yesu ba honam tebiem no on se edu ba bi omu piepia na omo de na kwa amana na no omo de ne kwa amana no one wonim se wowu na obekọ paradise wonim se wowu na obekọ akotena agya ne nsa nifa so but na ne mre nso e eden na ni nyansa akere no nwosra wo ho nyansa so ye adwuma eti bible say wo fa nipa ne ntam na odwane e sometimes no wo betena ware bi ho na wo ye ho say wo ye Christian hello na wo keka ko wu yes sir pacho di ne say wo ka say free he pacho me ka say free o pacho okay be pacho ni nkomo you be me tin komo di pa na da papa Ogyaba se o ka sempa jiro papa kan na no pre e ya so bi anya 100% na papa washing papa da bana wa cancel washing e be ba ho enche e be ba ho ejika che papa so black wash na wash for e ken e be ba ho ai ya bi shop okay ya mi shira eti Yesu wo hunu se ne time nso ye no ofa nipa ne ntam no dwane ye sabe se enkofo bi di awari achi na omo ye ne se na Bible ne se ewuo na betete ntam ewuo no so na eba no nti ade na ewuo na eba na eba betete ntam no o ma kwan na ewuo na o ma yenku ansa ehun from there be yenku na ansa say hello hello ma bu di ne se na ka say free me pato di anti-cake me tata dance okay yeni nkoma nyumre daddy dance na yade me ti ma e tan so e ni pa bebe show ni pa bebe so se na yi e ti so droi en ti wa no asa e ba man mo adjust the time se na o ti ma se to me that the time that preaching pastor no church and then one of what did you have my do and also the example of what is yes okay maybe I'm looking to do it maybe no a spiritual problem a spiritual problem spiritual Holy Spirit. I just said, "Yakupo, Alpha, your papa, Ogyaba so. I deliver." Brand has a Sana, if you are that, or other than that, Mami adase, nyame nsu nhyira, ene wadwe nkyere. Ba Spino ogitum say spiritual. Ono aka. Lady na aka so aka. Say ade edi omunya omu abusuam. Because of aksa akoma na ebufuo na ewo mu nti no ni nuanum nyina obi eno awaware ukoya ono so ono kra de wache ono kra waka onim se sa de ne na di nya ade na waye nya ne nia hello ya me pacho di ni se na ka se free Bakem ka se free kubasa okay ye ni nkomo ma ya chama popo
Okay, yanka sa nyumre. Mo ko bia na mi ti bi na. Nda mi bem gakre. Papa yanka sa. Na wale wo ba. Ene na tena no many years. If you come so by what me twi me kote. E ma mu je tu me. E ma me ya me ma ne chance. E ma ne ko ja to akota da din ti ni nsa ko ja to asa ba. E ma me sa je. E ti o ka so be pause ni. Oba no oyi mi ne me gu abonta mama sta eniema no de ko de me be ko. Me de ko de me ko no o ti me ku hu oba bi ame wale on si. O ti e jai ka ti aso fo benefit. E se ni ne ti ame wale no ba ti ma ko gina court. Ti se dia na me nyemfa no ba. Asam abrantie kan wo beka se obi a wo did the same case aba me whole office. Obi did the same case eba me whole office. Who say oba na wudie woni tirimu ho. Eba sa na won tena ho ma onku ansa. Empanyimfo wo fie. Fakoto o manim. Oba bi a wakwakofa no ye vampire. Say no ye. Ma say papa so wasesa oba na sesa ne dem ne nyina akọ. Owi wasad na kogina court. Isi ade no. Asam ne so court. Asatchen be ma moja onya na messes by force. Oyin firi be ma na be bia de be no aso akotwe ma moja. So what ya chi what you down? Hello. Hello. Me ba jodi ni sadaka se frere. Me kasa fi kumase. Okay, me pa je ni nkomo. The friend Katari. Na me mawajo. Ya jo so akora. Enwe ni nkomo. Jumadia mudi ade ama o my Ghana. Na shire wo tu so nyankopon. Yo na de ohwa ne chere ma dwendwene kakra e wo ho ne se. On say ye ware na ware no eye ntamuka na se nipa ye ntamu ne mutiro na nipa ne munteda ntamu ne de ware na de ya ne se ye ko ware se ya ye hwe ba bia ye firi a ye ba ne mum ye hwe aware no ene na ya ade a edi enya betesi ai osofo wo koyi kwenye kutia wonya nyamishiro mu enti woni obi kasa e ma nhunu nyimutie na wonya no eni nti wati asema wo kana ahye enti dia na yen eje ma ye wa ya ware ukuse obi kurata ware ne dia wonim ukuse obi sa yere ne dia wonim ukuse obi sa kunu ne dia nya wonim eso eyere afekyere no enko ene kunu susu afekyere enko eno ne kambo mu ayentam enti tam ne mutie obi sori a wosi nyame woti akomam fawie mai na ni pa de doso Hello. No akateno. Ti papa. You see no papa so anya dai. You see asem na court case. Court case adi asem na friend you see no. Wo wasesa no nyama ko. Okay, the afrafo ni besia. Ya the afrafo ni besia. Nyame ya doma next week e beto aso. Nti yemfa call bi abiem. Hello. Hello. Me last call ani. Be ma tia yi. Udi ni sana aka se free. Hello. Udi ni sa aka se free. Ya brother do bi ka so sin kopo. Enwume ni nkomo. Ni ka so sin kopo. Kumo ni eduma ye. Ya da se. Na ebenti no. Lo TV ni ma me why? Ebenti no. E pa ni enya mama. Oba. Hello mami. Hello. Okay, yeah, fa call bi abiem. Your last call ani enya. But Spino na okasa. Fa wie mai. Me di kwa wie ye no. We are not the last word. No wachi adofo na. Me di abrantie no mo die. Abrantie de ofre na babeka say sa case ni bi abene ni mpe. Na asem na serious. Enti no say de na kogina court am court nka asem no. Na ye hu bebi akode biko akosi because e de ya copy court
ntɛn ne yɛfɛ nsi hɔ but me sisi adeɛ mɛka ne sɛ mmarima no a yɛaba no sɛ wonyɛ ready sɛ ɔbɛware sɛsi a to bo ase ɛma obi more pressure especially social media ɛfa wadwene nkɔ hɔ to bo ase hwɛ meka asɛm wei Nyankopɔn Genesis ɔbɔ wiase no wamfa wade na ɛma nipa kane hu ɔde adwuma hwɛ na wonsɛm kan wanya asɛm odifo nsɛm a o meka no kra na akyerɛ wo hwɛ na woniska ɔba bɛpɛ wo ɛna wopɔ ɔba papa yi sika na ɛpɛ ɔba pa Nyankopɔn ɔbɔ wiase no ɔde adwuma na ɛma nipa da sani ɔso dress it and keep it after that and so wɔbɔ ɔba nti ɔba no ɔba no na Adam wayɛ adwuma nya sika na ɔso bɛboa no na mundi sika no ɔso bɛboa no mundi sika no what you say enti Sofo wo ya branch na wo si so na wo sɛ wo pɛ sɛ ware a yɛ adwuma nya sika kyɛ life a wo pɛ sɛ wo live ma ɔba no mmra no na wanka sɛ wo live better life ansa ɔno abɛ start from baby but menya wadwe sɛ wokɔfa ɔba ɔno ne bɛ start abrabɔ wo bɛ nu hu Sofo maka sɛ wie ma wetin so ni peace with winim papa kasa sɛ unya ɔba a ɔbɛte wase ɔbɔ ɔbɛbrɛ ne ho ase ama wo ɔbɛhunu wo haw ɔbɛhunu weakness winim papa sɛ wo ware wia we topic wo ware wia nyina ho self factors nyina ho wobɛnya bi beginning wobɛnya bi ɔba ada ɔbɛhunu sɛ ɔba ɔdɔ wo ana ɔpɛ wo no gye sɛ wanya asɛm okay wonya asɛm a the way a ɔba no ɔbɛyɛ ɛne nsɛm ɔbɛtie firi abɔnten ɔpɔn ne nyinaa mu no still na wɔse baabi a megyina na megyina ɛno na wobɛhunu ne sɛ ɔbaa no one waba fo awareɛ waba sɛ ɔba bɛtena a ɔmpa awaregyaeɛ medeɛ deɛ meka kyerɛ onipa biaa a wɔhwɛ yɛ biaa ne sɛ awareɛ ɛyɛ akwantuo kɛseɛ a ansa na wobɛsi kwan mu sɛ woretu kwan no hunu ne sɛ wonim baabi a wokɔ kuro no a wokɔ soɔ no wonim baabi a wobɛda ɛmma obi amfa awareɛ sɛ wote medase abra no ama wokora so ɛnkɔfo awareɛ ma wɔma wuo yɛ bebree wɔn mo awareɛ ma ebi da pantan hospital ha bebree wɔn mo awareɛ ma ebi anya yareɛ hyɛ dɛm bebree enti awareɛ ɛyɛ dumfo kumfo wobi nso awareɛ ma wanya baabi asi obi awareɛ ma watimi adi yie adentira ɔkɔfa wɔ baabi a wɔde naadwene ɛyɛ den ɛboa no wonim sɛ maa ne fa wɔ hɔ a ɔma adwene no ɛno asɛ regi hyɛ so ɛne ɛwɔ mmaa bi nso wɔ hɔ a wɔde naadwene no ɛbaa sɛ wɔde baaba bɛboa wo saafoɔ no ɔmo nyɛ common ɔbaa bi nso wɔ hɔ a she will never bring anything on the table wodi agrokora table no ɔbɛtɔn table no ɔno ɔmfa hwee mesi table no so wodi agro so a ɔbɛkɔ ba no ɔtɔn table no saafoɔ no wuti anya yie na akɔkɔtɔ saafoɔ ne nsɛm deɛ a na nneɛma ma odue but ne nyinaa mu no etwa se yɛde mpaebɔ ɛyɛ yakodeɛ wɔbɔ mpa yɛ aka kyerɛ Awurade sɛ wo na wonim deɛ yɛ na woyɛ ma wo ma me ba bɛwura awadeɛ mu fa me so ne me deɛ ɔbɛte me mmerɛ yɛ ase fa me so ne me deɛ ɔbɛte me yie di ase fa me so ne me deɛ a obɛnya ahobraseɛ de ama me a yɛbɛtena yɛn nkwa na nyinaa you are good to go sɛ Awurade yi bi ma ɔsaa ɔsɛ yi wɔn nsa aka me deɛ me mama metena ha mama meka sa mmeka asɛm bi amfa nkɔndɛm wɔ mo for the sake of ɔmo mani nti decision ɔmo take yɛ no ɛyɛ paa na yɛsɛ asɛm ba an issue can never be an issue but what you do after the issue will make the issue an issue asɛm ba sɛ ya ɛnyɛ asɛm kɛseɛ bia o na mmɔ sɛ na ba awie no ɛkwan a wobɛfa so a wobɛ react towards asɛm no ɛnna ɛbɛma asɛm na bɛyɛ asɛm kɛseɛ eti deɛ meka kyerɛ Reverend Oduro ne sɛ ɔkɔ platform bia so a
man and fan a past experience be on two be for being Ghana Ankasa and your papa. And with the same way say by one said me say boho tsunami to Tunukra Mejai. Sikabia menya biam betramanum. Because say Adena meyen or moon ne they don't recognize my input. Oh. You might translate who say I had an away uncle for be papa. Na papa na wo ye no omo kan ho asem da me hu wo TV so me hu say blogger bi kura post da. That means they are not there to help their own country. E de na memra me ya Messiah nti me nan say me nya sika etwamanum e no akai me na matram ba bi nse me de be kwa kotutu bohos nti sesi a ba bi a matutu bohos ni nyina na megai me nko hokra nko commission because me hunu ne say ade bie ni kwa me e wo me manimu a on be appreciate it. So I need not to even kill myself. Why should I kill myself? I won't kill myself. Nti ni nyina ne say tena say omo bra omo take omo decision obi anu wade aduane begu omo table so omo nye nkwala enemre obi nkyira kwala nyame omo take omo decision wi a hey omo ma etuo ntwene de etwene obi antena se na omunya adwen baako emfa nhwe mofra no enkwala no ene ade a ehia mekese nti ameti ha me say omo anwu na so omo agya aware jaye any murder issue divorce case any murder case dia yin na ehu eye murder case nti murder bi amamu dia divorce no obi anko ne baby nkonko pe ne baby ntena no mu ofufu no mu ndi na heaven ho aware ni ho me chia wo nipa bia na obi anfa hye ni tirim say dwena papa be hwe so afi ma me Charlotte said ye utu me fo say ma me nkasa na say me srawo onso nkasa biem ye boy yam cry nkasa biem wate edu fa baby na ye me de say ono so Philippines kakra bi me person experience kakra no hunu said the social media pressure ne tie but Ghana for makro mo kakra mu nyai na trend we anyi sheda nya trend bi emu odu e twa se ba bi twa me trend ni sese Spino cheri papa ku mienu ni mechia de bia mechia kaswafo ne mechia ma asore ba me sofo Reverend Michael mechia ono so enimre mechia omunyina ayi friend say eni jesem say be ma ne de enkwala no be ma no ho they are feeling good nkwala mu ni be ma ne ho bi no mo ayi Womo na beka cho se nkwala no be ma no papa im se mu follow papa no ho nkwala no be ma no ho a woni omo chele kama oboa nkwala no mo ma me neti ewa krobenso omo no ma me neti ewa krobenso enye krom he ya na se yamba we se mo papa ni kwala na mo mu tree street kama old video and my current no e do papa fo no si me de manusi no eja said ya ye papa aka no ye maame no so ono so nya platform miara o mia na no no nka ne nyamesem ene na futuo no nkoso antu nkofofo die si already nshira sa wo jebre na wo hwe defend adwumadie se ne adifo ka dwena pa na dwene pa ene be hwe so dwumadie tima ekura dwumadie o mama dwumadie da ne da o mo boy chiri dom no MCR me right me boa ahofe mia me manager Louis already nshira ana abranti atiti Ishmael do Joshua Tingo already nshira wo so already nshira J1 na already nshira Dominic K beat ya nshira mo nyina se da ne da ahofa ma na mo ka bom na mo boa na dwumadie ne koso already nshira nyame ya domo a ifiada sene yesa di defend dwumadie ba be so dwene pa na dwene pa ebe hwe so already nshira mo nyina ensimu yi amen